Evo ga, dragi gledatelji, Augustine, reci dragi gledateljima gdje se sad nalazimo. Nalazimo se u glavnom gradu Bolivije, u Sucru, na glavnom trgu. Tako je, na glavnom trgu grada koji se zove Sucre. Ima uvijek podaju ove pizzarijice. Gledaju se džinđe, minđe, crteži, blok bambova. Idemo, mora vidjeti samo da snimimo ove građevine tu gusti. Idemo snimiti ovu tu građevinu. Vidimo vrlo lijepu hortikulturu ovdje. Da. Vrlo lijepa hortikultura. Mi ćemo tu odavde se snimiti. Tu je katedrala u ovome kadru. Ovo je, ne znam što je ovo. Neka administrativna zgrada. Ujedinjenje je snaga. Vjerojatno vijećnica gradska. Ili, da. Nešto idemo prema tamo. Evo golubovi se prisutni. Katedrala opet u kadru. Vrlo lijepa hortikultura ovdje. Ovo je spomenik jedan njihovom junaku iz njihovog rata za neovisnost. Moguće je ovo Simon Bolivar ili neko drugi. Tu su ovi lezeći štakori, pa ipak neću ići prema tamo. Ovo pas neki. Eventi. Golubove. Eventi golubove. Vidimo ove visoke palme. Opet katedrala. Vrlo lijepa hortikultura. Idemo još samo prema vama malo gusti pa ćemo se vratiti. Se učini kao dobar restoran gore gusti. Da. Vidi. Ovo na balkonu. Da. Evo zastava grada ili provincije Sucre, koja je biti zastava Španjolskog imperija. Malo da opet vidimo ove zgrade, malo sporije. Možemo još ići s ove strane pa ćemo ići prema hostelu, da snimimo cijeli trg gusti. Vidite to. Snimaju. A tko je ovdje? Jaime de... Nikad čuo za ovoga. Jaime de Zudáñez de la Torre. Jaime de Zudáñez de la Torre. Jer neka njihov junak u borbi za neovisnost. Kako se ova biljka Augustinovo stavilo? Ja ne znam sad.
Ne znam. Je li ovo ono od čega se radi guma? Nije? Ne znaš? Znači, nismo ni ovdje snimili ovaj dio. Tu se vidi ovaj grb točno. Još jedan zadnji pogled prema tamo i to je to, dragi gledatelji. Hvala vam i doviđenja.